Unyazi this, unyazi that, unyazi this, unyazi that, Ake sibheke-ke iBhayibheli. Ningahluleli ngokwamehlo, kepha yehlulelani ukwahlulela okulungileyo. Ake sibone ukuthi kuphi-ke okulungileyo-ke okwenziwa-ke unyazi lwezulu esingamhlulela ngakho. Sesikhohliwe yini ukuthi unyazi ilona lwatakula-ke iZululand district-ke ngamathanki-ke awu-50-ke unyazi elawathenga labahambisela ukuthi-ke abantu balaphana baphuza amanzi-ke ahlanzekile ngoba babenganakiwe-ke baphuza-ke ney'nkomo-ke emfuleni, kodwa-ke unyazi lahambisa 50-ke woJoJo tank ukuthi abantu baphuze amanzi aklini. Kanti sesikhohliweni ukuthi ngo-2022 ngesikhathi seyikhukhula-ke unyazi lwanikela-ke ngokudla emndenini-ke eyasala-ke dengwane ngake ngalesa sikhathi-ke lwashiya-ke no-10,000 ngaphezulu-ke umuzi-ke umunye. 2024-ke unyazi lunikele ngendawo yalo ukuthi-ke kwakhiwe isikole laphana endaweni yaseDannhauser. Ngakho-ke ukuthi kufunde iy'ngane-ke zomphakathi-ke lwanikela-ke ngendawo yalo. Ngakho-ke sesikhohliwe yini? Singakhohlwa kanjani? Siyabona-ke futhi unyazi lafika-ke kulo muzi-ke lafike labatakula-ke labakhandela-ke lo muzi kanokusho. Ngakho sesikhohliwe ukuthi unyazi kanti lwenzani emphakathini. Laphana-ke kamashu-ke kuney'ngane eziphekelwayo ezidlula zidle njalo uma yibuya-ke esikoleni. Lokho kudla-ke kuphuma kuyona-ke inkosi yamaNazaretha. Luphinde lukhokhe ney'school fees-ke zabantwana unyazi lwezulu-ke. Nala kusuke khona kunomhlangano khona yena. Ngakho-ke kuhlezi kuphekiwe-ke for umuntu onganayo imali ukuthi-ke adle. Umhlangano-ke uziyophela-ke kudliwa-ke mahhala. Ngakho-ke inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu yenza-ke leyo msebenzi. Ngakho-ke uma uzogxeka it will end in tears. Sizokhumbula ukuthi wonke umuntu osondela eduze kwale nkosi ulungelwa izinto. Baba-ke uJacob Zuma ube ney'nkinga-ke yamaNazaretha afike egcekeni lakhe. Kumanje-ke akanankinga. Sizokhumbula ukuthi ungizwe simbonile eduze kwenkosi yamaNazaretha unyazi ney'nkinga-ke zokuboshwa, kodwa-ke akazange-ke aboshwe. Sizokhumbula ukuthi siyibonile iDA iza-ke kubaba kunyazi lwezulu ukuthi-ke icela-ke ukuphatha. Sabona-ke namalungu-ke e-EFF-ke eza ehambisa-ke inkomo. Sibabonile bonke labantu baphusha okukhethweni ngendlela-ke engakaze yenzeke kuqala ngenxa-ke ukuthi bafike-ke eduze kwale nkosi. Simbonile-ke nomongameli ubaba uCyril Ramaphosa ukuthi-ke naye wafika-ke ezoncenga-ke ukuthi-ke ufuna ukuphinda abe umongameli walelizwe. Ngakho-ke sibonile okhethweni luhambe kanjani, kodwa still on usayihead usewumongameli njengokucela kwakhe. Ngakho-ke le nkosi iphinde yabhabhadisa isilo. Sabona-ke izwe lethu linoshintsho. Sabona uHome Affairs uba ngcono, sabona ubugebengu-ke behla, sabona-ke abantu bokufika benikwa indawo yabo-ke. Siphinde-ke sabona ne-load shedding yathi ukuphela kancane. Ngakho-ke le nkosi lena-ke ayigxeki, ayikubuki futhi izono zakho, ayibakala abantu njengamanzi ophuthu. Ngakho-ke akasukeli muntu akakhuluma okubi ngabantu. Uyazi ukuthi he is the great leader and a great leader yenza-ke kanjena-ke. Ngakho-ke unyazi zonke lezi zinto luzenziswa uthando. Lezi zinto-ke zivezwa yimi. Ngeke nimuze umholi athi mina sengenza into ethile endaweni ethile. Cha, imina onivezela lezi zinto ezenziwa-ke uyena ubaba unyazi lwezulu. Ngakho-ke uma usagxeka unyazi lwezulu, mina ngibona ingqondo yakho ifuna ukuhlolwa ukuthi ngabe usaphila yini. Uma nje kusanomfundisi ozogxeka unyazi, asiqale simbheke yena ukuthi ikuphi akwenzayo. Khona yini isinkwa-ke nje yakasithengeleke nje umakhelwane wakhe asikhiphayo okukhombisa ukuthi yena ungumholi noma-ke uyikholwa. Ngakho wena ugxeka nje ikuphi okwenzayo wena emphakathini wangakini. Omakhelwane bakho basiza ngani? Ubanikani? Singakafiki nje ezulwini sisala emhlabeni singakahlulelani, ubasiza ngani omakhelwane bakho? Banikani?